Re makeup da aji kamata ya pauping. Shurui lili nit rewe ngala kangayan rani pungapadalay. Shorkar office li biometric attendance satna phokhaura. Mingjan kala khashina gakhui maram ADC aina tangkul nagalong ngasan haira. Laikang ator aja the Tangkul Expressway pau impawan jimik in a pamidlay pau ping may sai nang anang rumsa. Shurui lili nitre mayon kita klay hili ngala kangayan rani kuikaki kichiwi maramle jam khana khabat rot khamrat lay haira. Nitre rakara haptale hapo kita lay ka ayang zin pau ka phawai na tangda ngala kangayan miss ka kapanghi mapha khuila lay dalay. Itumna teipai miss Shurui lili kare edition kichiming po ina ngala kangayan rungkida ngaran ngayay sada audition la sahaira. Miss Shurui Lili Mingpo aina rungki kichi ngala kangayan rani ji Seven Sisters Foundation na yang sang mida kalaina. Ka Shurui Lili nitre we azingli ngala kangayan ajiwi hina kare maning mana kichi la yarina thaya. Reader Miss Spring kichi Mingpo aina tatkasa ngala kangayan rani Shurui Yorla Imphal na hapok mida kalaina. Kala Shurui Yorla aina Memorandum of Understanding Kalay atishuda ngala kangayan we ngaran ngaye hi the Indigenous Foundation na singrano da jiham kahai laydalay. Ani shuwi maya kangrok atishuda Miss Spring hi pay kachang 2022 ay natangda the Indigenous Foundation na yang sangrano kachi hi laya. 2019 kum shoy kasa MOU ligazang atishuda Miss Spring the ngala kangayan rani ji Shurui lili miss kaji ningchukli pan laga Shurui yola Imphal na hagupokna jida da sada jiwi intellectual property rights la Shurui yola Imphal we ngasara kaji hi kapi haidle Miss Spring niga Miss Shurui lili ni khala ngala kangayan hi kipashina yang sangki kaji khala kaji la thechau ka hai malai mana Kaja ajon thang tarik thrada thuruk thang tourism director wishong aina Miss Spring 2022 to 2023 yang sang khawai expression of interest kala quotation misang khawai khang hot shoka ji Miss Spring rungkhami the Indigenous Foundation we phungwu Miss Spring 2019 organizing committee we director Lashio Papa Kachwili Miwaya Kala ajiwi Miss Shurui Lili rungra kachi Seven Sisters Foundation we director Miss Manipur Mingpho sampang khaiwa AR mathing lila ngahot waya Directorate of Tourism na kanghot atishuda ngala kangayan chiwiwang raid mikasangchi lupa lakh tharale mahen paimara da hanga pau atishuda Seven Sisters Foundation pasina lupa lakh khani tangkhai shikha aina raid misang haidalai kala the Indigenous Foundation pasina lupa lakh chishat chikowi raid misang haidalai chia ayang zin pau hi ka khui aina tangda khani shina ningsangda misang ka hai raid kachipale kapangkhui khla mashok miranga Ka tender tha sangwe result mathailala Seven Sisters Foundation na Miss Shurui Lili we kangaranwa sara shumdalai maram hi tangkul nagalong na chizu khami atishudawa Shurui Lili nitre atam hile Miss Shurui Lili kachi mingpho aina maningla ngala khangayan kate malai paimara kachi hi shoka haina Kala Seven Sisters Foundation we AR mathingna kahang tha kho ashina rungmigi kachi ngala khangayan hiwa Miss Spring ni khangasung malai mana relate masamana kachi hi hanga the Indigenous Foundation na Miss Spring rungkhamili 7 Foundation na makhamaya malai mana kachi khaniji relate masamana da hangriya Directorate of Tourism na tender misang kafai kapo jila Miss Shurui Lili wiwang kahangna Miss Spring we maning manada mating na hanga ka Directorate of Tourism na expression of interest kangahot kapi kashok liva ngarurik aina Miss Spring 2022 to 2023 we the changdalai The Indigenous Foundation ni gazang Manipur Miss Mingpho sampang kahaiwa papa kachuli kharajan kasale ana kahang Shurui Lili nitre hiwa state level rani akasada ngala khangayan khuikakali kashunglak aina sarana
khangcha standard ling heu laga pageant contest kharungli kajang pingli grooming sa khamila tia makeup da hapta akawa tammi phlungki kichina kha achiwi shokta khale hili yanga kha shirot lak aina sada standard makashung re paisina kichi ning ka khri phongshoka shokta khale hili yanga kha khangcha aina rakasa shuroi lili phanidwi ngala khangyan hapok khame shuroi yorla imphal kala yorla china jiham hai kasa the indigenous foundation li khi khangasan kha malayla mi katharna mingphok ngaji khuilaga ngala khangyan chuwi ngaran ngaye singra da semkhui ka haili tai kha hili theigi kujiwa aja komi ngala khangyan Seven Sisters Foundation na Miss Shuri Lili Rungki da khlai hi Shuri khunala kala tangkhul naga long nala khamya jangda sada khlaina Miss Shuri Lili maningla phanit atam hili ngala khangyan kate murung pai mara kachi tangkhul naga long na tarik thara thangta ka haila leya kala ya really tarik thara da jisha thang jithei khamila shoka tourism we aina Miss Spring Wibang tender khang hoji tarik thrada thurok thang kushokna tender misang hai maram lila mangi mana kaji leidale Miss Shuri Lili kapangra kaji wi saman ngurum sir laga lupa lak chuko gadale jitha ka Seven Sisters Foundation na lupa lak khani tangkhai shikamang aina rate misanga kaji ji katha da ongta ki kaji khala kaji khang han leya Seven Sisters Foundation na kahang tha ka lupa chungmai talala chiwiwang sponsor leihairo ka sponsor khibashi na sami rakla hangsing ka hai yarili maphong mi fumara chihawa tender mi ka sang wili theigi kichi akhanawa finance ministry expense department we procurement policy attitude predatory pricing hoda bid kasali samphang khawai da rate lupa tioshun aina mi ka sang we makhangi la leya bid kasa ajina mi kasang raid aina otmurutli changi kichi aman chang nghew yang laga mungta marawa kha kicha ot hiri khasaki kichi li lupa tiaw shun aina mi sangda ot mung shok maraw akha bitchi mukhui sangran mana kichi la sarkar policy lai ngala khangyan rani mokhok khami hi kichi pa shina khuisani khala mathai mana ot hapok hai Seven Sisters Foundation raid committee nem na hauda kali khada ashile mu jisin sa kha kathara khala da khanghan khawa tharan chiwi maramli khikha mahangfu ga jihawa miss ka kapangwi ngaran nge mapha ka khui hi marna hauda achukum Shuri Lili phanidwi ngala khangayan masalui kichina phamaira da majuk da lei kichi paula samphanga Rakhara Mukhu Kachangwe aina Manipur Sarkar Office Psycho Relay Biometric Attendance System BIS Chatna Phokawra Biometric Attendance System ki kichi Sarkar ot kasana ping atam chada office ka khawai kala ot ngurut ka khuili thermai chithe khawai kasana ituna the bai Sarkar we office ka jiming shola ngacheda ara hapta akhale phanga thang kadle kupthang aina ma thangle makawli kachina roster system special duty aina ot kasana pingwang attendance ku khuile adjust kasa lai sara da deputy secretary Roji Rajkumari na hang office ka makaka thekhwai biometric attendance system shigajin hi reader la hapokai rasaya kha covid mi mau na ngayaw hauda 2020 kum ngasam ka haina dukan mingchan sa khwai kala khashina hi kathawe paisa ADC na khangashaini mami paimara da ajahon tangkhul nagalong na shok hai jizu khmiji majatna samara da shokri haira akhabag ATC na shop registration kala khashina katha khangashaile mi phulungra ji lakhabag tangkhul nagalong na mami paimara kachi hina yari lei kasa naw pingwe alungli phap makata pu khangapa tra kha shok haina CEO na kahang shop registration kasawi maramli tarik thrada chiko tangkhul nagalong phungwu ADC wi CEO le ngsoda kzip pamngurum haira athumi alungli phapta khangrok ngasan ge yesa ka hai chi wi thar khmi long na shok mi haura da hang khangasan phapta ga hai maram horchak hilaga gjiwa mahang mana kha tangkhul nagalong na mi hai kasa khashina mami paimara da jizu khmi ji abience aina leisaro no gji aya shok miya Northeastern Development Finance Corporation Limited we Churachandpur branch office Shohaira office G Textiles Commerce Kala Industry Minister Nemcha Kipchin na tharkat kamiya
Public Financial Institutions NEDFI hina Northeast li khalai entrepreneurs pingwiwang kaphang sara kala lansin li regsang hagsang apong khui khara li ngachon mira da hang NEDFI hina ningchuk khamatha schemes khuira mi da icham chamnaw pingwi lansin li katomira first generation entrepreneurs pinglila katomi khawai ningrin layer kachi hi hang Micro medium units kala artisans pingli fund wi pongli ngachon mi da schemes la lei mi da lei kala schemes pingwi samphang pai khawai kacha apamli branches shomi ra da hang achara shung da NEDFI na Northeastly branch office magaga da shomi haidle Northeastern Development Finance Corporation Limited Churachandpur branch kushoji CMD NEDFI BVS LN Murti kala officials katela wazanga Hoziki matamda mipum khudimagna hainari stay home stay safe Wahai se magun dilai adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oiba yai yumadu da magun leirabadi Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket manamasingi kaitel Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani Hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam sexina sabiyu Make cement ga loinana Make cement take laroi daba yum tat laroi daba mari Dr. Helena Eye Care Center opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment wivang 977-406-5535 li call Sami Pai. Union Home Minister Amit Shah Arunachal Pradesh li khani thangwibang ungki da leidale Shahna aju unglaga development projects ngatei dei dewe thargat kamira da leidale Lohit district wi Wakroli fit hangphanga da akaka sech Parshuram wi Miman Semkada Chewi Foundation la Shana Ungshun Mira Arunachal Pradesh li Regsang Hagasang Otmanga Singa Khawai Project Hangmatika da Shana Unghapok Mira Chia Mathang Amit Shana Namsai District li Khale Golden Pagoda li Wapu Phayara Namsal General Ground li Yari Gazib lila Vamutira da Ledale Security Kala Development Review Gazib Army ITPP SSP Assam Rifles PRO Kala National Highway Infrastructure Development Corporation Limited Personal Zangda Home Minister na Kharjan Saki da Ledale Shana Khung ji Arunachal Pradesh li Khung hi Mega Cross Country Door Zadakhle Kasana Home Minister na Door Zadda Assam Telangana Kerala kala Uttarakhand lila Washung Haira Maharashtra ina Gujarat lila Rakhara hapta levara da leidale Lamsang Bazar we Kamataya Thong Assembly Hindustan Construction Company Limited na mathada ngaran ngaye magasawi wang ya really hapka khano lei haira Nala we aina tirukshok kala shongfu thingkham kahai jim shomati ka hauda china khung khawa kala lansin lila saja da leida hanga Chile Gapam now aka Maring Palaka hang Hindustan Construction Company Limited na Shongfu Tingkham Hauda Thong Jiwi Fit Tharata Meda Shongkhar now Sem Khami Kasana Khagazing Murder Ro Haida Matsat Kapai Company Jina Maphaning Wamana Kachi Hanga Tau Thong Lamkhai Aina Lamsang Thong Maningla Maphau Pai Thurachia Lamsang Bazar li Thong Gate Masemila Thong Azingli Shongfu now Sem Khami Ji Shogana Kahang Atishu da Kasana da Company we mean a hang. Kala Kamataya, Tongji, Kajang Katumia Lungli, Kupsan Kawai Sada Lechia. Kerji approval order, Lamsang Bazarna Kapotaran, Majitera to the Infal Times Nahanga. Upon Jiwi mi Akana Kahang Company Jina, Tong Bangwi, Shongfula, Blacktop, Mahami Mada,
खमर कला शादला शौखाई रचिया सरकारना मयंग संगमिया ख अपम जिवे मिपिंगना शंगफु थिंग मिहावरदा हंगमथिन हायरा 2020 kum MSPCL we tungni case thag sangwe proceeding mazat fuloda lokayukta le Manipur High Court na jizami haira MSPCL managing director le otpam aina khushok haulo gi hi Manipur lokayukta na state sarkar le recommendation mi haida khlaina phaisa magathar le ya da raga khari mukuprang lakha aina tangda managing director pa jile khushok salo gi hi ka hangna MSPCL managing director na Lokayukta Manipur recommendation chile challenge sashanda additional case thasanga case che petitional pawe shoila kakapik sasayada kapen leika haina thiam niroshna Manipur Lokayukta le migasang complaint letter che shoikasa aina RTI application le shoikasa ngatai dalai complaint application le migasang phone number aina RTI application le kasangla ngatai dalai da hang aja hon khaying guchang Manipur cabinet na tak high attitude Manipur High Court na khak mamirang lakha aina tangda leida khlai MSPCL we managing director le mukhushok mara chika haina Manipur Lokayukta na Manipur cabinet we tuition chile makhamayana Manipur High Court le hearing mukhika rang lakha aina tangda Lokayukta na complaint thag sangwe proceeding mazat follow da hanghaira latluchita ajoi khamata ya pawping Shurui lili nit rewe ngala khangayan rani pungapa dalai Sarkar office le biometric attendance satna phokhaura Mingjan kala khashina ka khui maram ADC aina tangkul nagalong ngasan haira Aju pau hena ngachang haira pau ngana daklai natum sai ko rele ringapha kala khamahaya jing show ngasa serana